با نام خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم بردم هستید. نور، برکت و عشق در خاندانتان. با یک برنامه جدید، با یک برنامه نو در خدمت شما خواهیم بود و این برنامه کتابخانه است. امیدوار هستم ما رو همراهی میکنید و در برنامه ما هستند یک عالم جوان مؤرخ بختیار تیمورزاد. بختیار، با برنامه خیلی خوش اومدید. تشکر که شما دعوت های ما رو میپذیرید و ما سری موضوع های مختلف با شما صحبت میکنیم. ما امروز در برنامه سری یک شخصیت صحبت خواهیم کرد که در تشویق و ترغیب فرهنگ ملی، زبان، ادبیات، خط و بسیار کارهای ارزشمند را انجام داده است و در پهلوی یکی از چهره‌های برجسته که ما در برنامه قبلی گذشته به شما داور شده بودیم، یعقوبی که به دولت ایستاد شده و یک دولت تاجیکی را شکل دادن و کارهای زیاد کردن. تورابخوجا ابن عمرخوجا، یک شخصیتی که در تاریخ گمنام از لحاظی که جامعه این را آگاهی ندارد و در این برنامه برای شما چیزهایی را میگیم که شاید در مکتب‌های میانه دانشگاه نخوندید. آموزش همین گونه موضوع و بازگشایی کردن همین چهرهایی که سالها پنهان بودند در تاریخ، گفته نمیشد اطرافشون، شخصیتشون، کارنامه‌هایشون چی میداد برای ما بیننده ما، خواننده ما، عموما جامعه تاجیکستان. آموزش شخصیت‌های تاریخی برای ما هم‌ملتانش، عموما شخصیت‌هایی که برای آموختن اون بس چی اهمیتی تاریخی دارند. تاریخ را ندانستن خود و ملت را نشناختن است. زیرا در طول تاریخ ما شخصیت‌های زیادی داریم که آنها هر یک نفری آنها در جاده‌های گوناگون کار و فعالیت نمودند که هر یکی آنها در ساحه‌های گوناگون که گفتیم خدمت‌های بسا بزرگ و ارزنده نمودند. هر یکی آنها پیش از همه جایگاه و مقام مرتبه خود را دارند. بسیار از ما سوال میشد که چرا با این گونه برنامه تاریخی دست میزنید، موضوع تاریخی رو میکنید و شما یک گپی جالب گفتید که تاریخ رو ندانستن خود و ملت رو نشناختن است و در زمانی که جنگ‌های فرهنگی در منطقه ما خیلی شدت میگیرد و روز تا روز خیلی این بحث‌ها گرم میشود، ما باید این شخصیت‌ها رو بازگو کنیم، تاریخ رو از زاویه نو ببینیم و چهره‌های نو رو بازگو کنیم. بختیار، ببینیم که همین تورابخوجا و تورابخوجا ابن عمرخوجا چه شخصیتی هستند و چرا شما میل رغبت کردید که این شخصیت رو بیاموزید از این قدر منبع و ادبیاتی که در برنامه آوردید؟ جهان امروزه که در برابر کشورکشایی‌ها میکند، امروز میراث فرهنگی ما را هم از خود کرد استادند و امروز ببینید که بسیاری از کشورهای ترکی زبان و دیگر کشورهای جهانی امروز از تاریخ و فرهنگ ما تاریخ ساختند. بزرگان و نخبگان ملت تاجیک در طول 1400 سال در همه ساحه‌ها شخصیت‌های ورزیده انسیکلوپدیست هستند در همه ساحه‌ها و تورابخوجا ابن عمرخوجا هم در برابر همین گونه شخصیت‌ها هستند. تورابخوجا ابن عمرخوجا سیاستمدار و لشکرکشی ورزیده، در برابر همچون گفتیم سیاستمدار ورزیده و لشکرکش، هم مؤرخ، هم شاعر، سیاح، خطاط و حتی رسام هم می باشد که تورابخوجا ابن عمرخوجا سال 1831 در شهر خوقند دی گویم وادی فرغانه در عائله گویم شخص زیایی و فرهنگی تولد یافته است. تورابخوجا ابن عمرخوجا ایام بچگی و نورسیش در همین شهر گذشته است و در ایام کودکیش از پدر، از مادر و از نزدیکان خود خیلی سبق خوب برداشته است. در برابر اینکه پدرش در دربار خانهای قوقند در رتبه‌های گوناگون که کار و فعالیت می‌نمود، به تربیت فرزندان خود به نهایت جدی اهمیت میداد. در عصر 19 طبق معلومات بزرگترین مورخ، سیاح و یک حربی روس گنرال مایور ونیوکوف میگوید که بخارا و سمرقند یکی از بزرگترین شهرهای بودند که بهترین نخبگان فرهنگی و جمعیتی را تربیت میکرد و تورابخوجا هم در سن الکای 12 سالگی عازم شهر سمرقند میشود و در سمرقند از بزرگترین مدرسه هایی که در همان وقت از علم های دینی و دنیوی درس میدادند و نامی معلومات عالی را به طالب علم میداد، مدرسه شیردار، مدرسه اولوغبک و مدرسه تیلاکاری بود و تورابخوجا در همین مدرسه شیردار قریب 14 سال سبق میگیرد. وقتی سبق میگیرد در همین دوره او برای
васеъ намудани тафаккури ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносии худ озими як қатор сафарҳо ба кишварҳои хориҷа мешавад ва дар соли 1860 ба шаҳрҳои эрон, афғонистон, туркия ва бадтар ба қисматҳои мамлакатҳои африқоӣ сафар намуда, баъди баргашт дар арабистон хонаи худоро зиёрат намуда, баъдан номи ҳоҷиро мегирад. баъди баргаштан ба хуқан вай дар хуқан дар мадрасаи муҳаммадалихон ба ҳайси мударрис фаъолияти худро оғоз менамояд. дар баробари гуфтем чӣ тавре ки ҳамчун шахси арбоби давлатӣ ва ҷамъиятӣ буд, ҳатто шеър мегуфт ва ҳатто миниатюраҳо гуфтед ки як шахси сиёсӣ буд ва лашкаркаш буд, яъне чӣ шуд ки як омӯзгор дар як мадраса шурӯъ кард ба лашкаркашӣ ва сиёсатмадорӣ? замоне ки Торобхоҷа гуфтем баъди сафарҳои дурудароз ба шаҳри Хуқан баргашт, як муддат дар мадрасаи Муҳаммадалихон ба ҳайси мударрис кор кард ва баъдан ки дар айёми кӯдакӣ наврасӣ ки падар дар баробари сабақ бардоштани илм ба фарзандонаш аз маҳорати санъати ҷанговарӣ, хусусан шамшерзанӣ, найзапартоӣ, аспсаворӣ ва дигар ҳунарҳои як суннати роиҷ буд барои мардуми Бухоро ва Самарқанд тарбия мекарданд фарзандони худро. фарзандаш диққати махсуси ҳам санъати ҳарбиро ҳам медод. бахтар чиз мехоҳам ҷа мушаххас шавад ки ҳамин найзапартоиву аспсавориву ҷанговарӣ дар он вақт суннати умумии мардуми Самарқанду Бухоро буд ё ки фақат ҳам хонаҳои элита бигем ашрофзодо ин корро мекарданд? дар баробари ин бисёре аз шахсиятҳо ба ҳамин корҳо диққати махсус барои фарзандонаш. дар солҳои 60-уми асри 19 раванди вазъиятҳои сиёсие ки ба амал омаданд, хусусан як марҳилаи ҳуҷумҳои паёпаи Русияи подшоҳӣ ба сарҳадҳои Хуқан оғоз шуд. дар ҳамин давра Торобхоҷа аз мударрисӣ даст кашида рӯй ба соҳаи ҳарбӣ овард ва дар бори хонҳои Хуқан, хусусан дар давраи ҳукумати Муҳаммадалихон ба ҳайси як гӯем дафтардор ҷалб карда шуд ва муддате ҳамчун дафтардор вақте ки кор кард, баъдтар дар солҳои 1863 то соли 1864 моҳи декабр дар футуҳотҳои ҳарбии дар минтақаи Хуқан бар алайҳи истилогарони гӯем подшоҳии рус мубориза намуд ва дар ҳамин давра дар ҷангҳо иштирок мекард. ҷангҳо дар сафи пеш иштирок мекард, на балки ӯ дар муқовиматҳои ҳарбӣ қафонишинӣ мекард, балки дар сафи пеш ҳамеша буд. ва чӣ тавре ки мо дар бораи ин шахсият маълумотҳоро дар мавриди таҳқиқ ва омӯзиш гирифтем, дар пеши мо дар айни ҳол аз қадимтарин манбаъҳои хаттие ки имрӯз ҳаст, аз соли 1873 ва он мактубҳо, ҳуҷҷатҳое ки доир ба худи Торобхоҷа ибни Умархоҷа аст, мо дар асоси ҳамин ҳаёту рӯзгори ин нафарро мавриди омӯзиш қарор додем. ва чӣ тавре ки ин аз кай бо Яқуббек пайваст шуд? ба бинед ки дар овони гӯем ҷавонӣ аллакай дар солҳои 1863 муносибати дӯстӣ ва ҳамкории Яқуббек ва Торобхоҷа хеле наздик буд ва тибқи аз маълумотҳои муаррихони хориҷӣ гӯё Торобхоҷа бо Яқуббек алоқаи хешу таборӣ ҳам дорад аз тарафи падариш. ва дар соли 1864 худи Яқуббек ки ба ҳайси рутбаи қушбегиро дошт, вазири ҳарбии давлати Хуқан ки буд, ва дар ҳамин гомҳо дар муҳорибаҳои Чимкен то Тошкент инҳо ҳузур доштанд. вақте ки аллакай вазъиятҳои гӯем сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии мардуми Осиёна ба амал омад, қисмати ҳудуди шарқии давлати Хуқан ки бо номи Туркистони шарқӣ дар таърих машҳур аст ва дар таърихҳои манбаъҳои мо бо номи Бухорои Хурд ҳам мегӯянд,
که امروز ولایت سیزنی میگن. در همین جا اکثر که مردمی مسلمان ها و دیگر ملت ها که زندگی میکردن، تاجیکان، ازبک ها، قرغیز ها، همین قسمت ها هم برای پادشاهان خوقند اهمیتی خیلی کلان داشت. و در همین دوره در ماه دکبر سال 1864 در قسمت ترکستان شرقی یک شورش کلان با مقابل امپری سین منجورها به عمل آمد که یعنی همین چینی های امروزه، یعنی در همین وقت از جانب خان قوقند برای تامین آرامی و ثبات این منطقه ها زیاده از 150 نفر آدمان جدا شدند که برای پیشگیری نمودن شورش عوامی سیاسی این منطقه. و از همین هیئت یکی از نفرانی که در تاریخ با نام جهانگیر خواجه که در سال 1825 بر ضد منجورها در قسمت ترکستان شرقی برده بود و با دست منجورها کشته شد و فرزند او بزرگ خواجه را فرستاندند که و از جهت همچون خواجه ها که در بین مردم آبرو اعتباری گویم مخصوص گویا داشتن این را میفرستند و در نتیجه توراب خواجه هم از هیئت که وقتی که به این منطقه سفربر می شود، اولین کاری که در بین این نفران کردن با شخصیت های نمایان همین شهر قاشغر اینها از نزدیک آشنایی پیدا کردند و راهبر شورش که از محل مردم قرغیز تبار که با نام صدیق خواجه بود او را موظف نمودند که برای در عمل این کار با ما همکاری کن. لیکن مردم بزرگ خواجه را جانبداری کردند. اکنون ببینید که از آن طرفداران شخصانی که در هیئت بزرگ خواجه بودند، شخصانی معلومات دیده، شخصانی تجربه دار در کارهای حربی و دولتداری بودند. تنها توراب خواجه، ابن عمر خواجه، یعقوب بک بعضی از چند دیگران بودند. ولی اینا خودشون دولتشون تشکیل نکردند. اینو از صفر سر کردند. وقتی که به قاشغر رسیدن اولین کاری که اینها پیشه کردن با مردم محلی رابطه خیلی خوب مناسبت براه موندن. در همین دوره مثلا اگر که یعقوب بک رهبر بود، این توراب خواجه ابن عمر خواجه چیکارا بود؟ در همین دوره یعقوب بک و توراب خواجه هر دو در برابر این یک شخصی حربی لشکرکش بودن، سرلشکر بودن. اینا سرلشکر و یعقوب بک از نگاهی رتبه حربی که قشبگی که گفتیم یاور یعقوب بک بود. و بعداً در سال 1864 تا ماه ینوری سال 1865 اینها در یک مدت کوتاه زیاده از 12,000 سپاه از حساب ملت‌های گوناگون زبان تشکیل کردند و من بعد اکنون برای به طور متحد نمودن بکگری‌های اطراف قاشغر یعقوب بک و توراب خواجه اولین گام‌های خیلی کلان را پیشه کردند، خصوصا با تشکیل نمودن دولت متمرکز با نام دولت تاجیکان. بعضی دولت اویغورها میگن، بعضی دولت های ترک تبار میگن. لیکن از نقطه فکری من در این منطقه هم تاجیکان در برابر دیگر ملت ها کم نبودند و طبق آمار سال 1929 اگر در حدود ترکستان شرقی 500,000 اگر تاجیک زندگی کرده باشند، در عصر 19 تاجیکانی مقیم نشین از تاریخ تاجیکان بودند. سوغدی ها، باختری ها، سوغدی ها، باختری ها، خوارزمی ها، تخار ها در این حدود اقامت و زندگی میکردند و زبان سوغدی، زبان تخاری و حتی در مسیر تاریخ این حدودها به دولت های کوشانیان و هیتالیان تعلق داشتند و یک مدت این قسمت ها به حدود سامانیان هم تا اندازه داشت. بختار رو ببینم این دولتی که اینجا گپ در سر اون است که کی دلیل حدود جغرافی پدری باباگی خود را اینا از سر احیا کردن. از اصطلاحگران مقصد و هدف داشتن که کشیده گیرن و از سر نو همون حقوق و آزادی مردمی هم کشه های خود را بالا بردارن تا که از در اینجا یک دولتی تاجیکان یا گیم را تشکیل نمود. بختار اینجا یک بحث با وجود اومد در برنامه قبلی و گفتن که همین چیزی که یعقوب بک و با همراهانش که نمود چهره نوی دیگر شبو در این برنامه اطرافش بحث داریم، توراب خواجه ابن عمر خواجه، اینا همون چیزی که دولت ما میگیم به مفهوم دولت این گونه فکر نداشتن، یعنی که دولت این گونه تاسیس ندادن. یا یک گروه بودن به قول
норозӣ аз ҳукумати ҳамон вақтаи бухоро Не. ва меомаданд ҳамин пархошгарӣ мекарданд. далелҳои мувассақе вуҷуд дорад ки як давлате дар ин қисматҳои хитой таъсис доданд. агар ин давлат якум ҳудуди муайян дошт, дошт якум ҳудуди муайян дошт, ин як вазоратхона ва идораҳо дошт, ду ин давлат парчам дошт, парчам дошт, дуюм пули миллӣ дошт, то ин ҳад пули миллӣ дошт ва ин давлат ки агар намебуд ҳукумати туркҳои усмонӣ, аморати бухоро ва Англия ин давлатро ба расмият намешинохтанд. эътироф карданд ки ин давлат аст ва аз ҷониби Яқуббеки бадавлат ба кишварҳои ҳамон нуфузи сиёсию қудратие ки дар асри 19 доштанд, Русияи подшоҳӣ, туркҳои усмонӣ, ҳукумати Афғонистон, давлати яъне дурониён ва бухоро ва дигарҳо бод. Яқуббек дар тӯли 12 соли фаъолияти худ зиёда аз 46 маротиба сафорат фиристонд. сафир фиристод. сафир яъне ба кишварҳо фиристонд. яке аз ҳамун сафирое ки ба таври аз гӯем ҳамеша сафар мекард ҳамин Торобхоҷа ибни Умархоҷа буд ки сафарҳои ӯ дар бораш ози мо бахтовар ин дар атрофи худи Яқуббек дар ҳамун садри вазоратхонаҳо идорахонаҳо ҳамашон бачаҳои тоҷик буданд, яъне аз мардуми тоҷик буданд. гӯш кунед ки то чизе ки ба мо дастрас шуд дар бораи Яқуббек ва ҳамсафони ӯ ва давлати ӯ мо дар асоси ёдномаҳои сайёҳони англис, олимони рус, олимони маҳаллӣ, муаррихон ва донишмандоне ки бо забони форсӣ ва уйғурӣ навистанд, яке аз бузургтарин гӯем таърихномае ки дар бораи давлатдории Яқуббек маълумот медиҳад, ин китоби таърихи аминияи Мусо Сайрамӣ ки бо номи муаллифаш Мусо Сайрамӣ аст. дар он ҷо ҳар як шахсиятҳое ки дар умури давлати Яқуббек хидмат мекарданд минтақаҳои ҷуғрофӣ ва таваллудгоҳи онҳоро зикр намудааст. ин як. дуюмаш соли 1878 вақте ки давлати Яқуббек тамом шуд, он нафароне ки аз ин қисмат ба ҳудуди Осиёи марказӣ омаданд, феҳристи номгӯи онҳо дар дасти мо ҳаст. масалан Торобхоҷа ибни Умархоҷа аз ҳудуди ҳавзаи Хуқанд, як. Яқуббеки ба давлат аз ҳудуди минтақаи ҷуғрофии гӯем Пискен, яъне вилояти Тошканди имрӯза тоҷик, ва аз қисматҳои масалан Парвонахон аз минтақаи Шуғнон ва амсоли дигарҳо хеле зиёд ҳастанд ва ҳатто бо номи дар қисмати Кобул ҳам яке аз мушовирои Яқуббек бо номи Абдуллоҳи Кобулӣ ҳам машҳур буд ки вай сарфармондаи армияи Яқуббек буд. яъне аз ин натиҷа гирӣ метавонем бигӯем ки ҳамаи бачаҳо тоҷик буданд, ки ино дар садри давлат аз уйғурҳо ва дигар миллатҳо буданд, вале ҳам садри идорӣ бигем оно ки идора мекарданд. Дигар замоне ки марҳилаҳои истилокушоии русҳову гӯем англисо дар ҳавзаҳои Афғонистону Осиёи марказӣ ҷараён гирифт, бисёре афрод аз ҳукумати Бухорову Хуқанд баҳс карда ба тарафи Яқуббек рафтанд. яъне норозӣ аз муомилаҳое ки инҳо карданд. ҳар яки онҳо дар умури корҳои вазоратхонаҳу идораҳои давлатдории Яқуббек хидмат карданд ва яке аз муваффақиятҳои бузурги Яқуббек ҳам ҳамин аст ки ба таври хеле ва хеле осон шахсиятҳои қудратнок, тавоно, донишманд ва кордоида ва таҷрибанокро ба худ ҷалб кард ва ҳатто фарзанди амири Бухоро Амир Музаффар Абдулмалик Тӯрам аз падар норозӣ шуда ба ҳудуди давлати Яқуббек фирор кард. яъне ин давлат чӣ қадр як давлати ободу боадолату бидуни фасоду бидуни маҳаллу хештабор будааст ки инҳо ба он тараф фирор карданд. як чиз дигар бахтовар, ман мехоҳам дар бораи ин Торобхоҷа ибн Умархоҷа бигӯям ки мегӯянд дар сарчамо бисёр китобдӯст ҳам буд, китобдори машҳур ҳам буд дар баробари он ҷангҳо муборизаҳош. як чизи аз ин бигӯем баромон ки баъд мерос инҳо куҷо шуданд. гӯш кунед ки ҳамин дар давоми фаъолияти худ Торобхоҷа агар дар соли 1902 вафот карда бошад, дар баробари ҳамчун арбоби давлативу ҷамъиятӣ аз 11 то 23 июли соли 1873 вақте ки сафир намояндаи Яқуббек ба Петербург меравад, ҳангоми мулоқот ва вохӯриаш бо Александри ду ҷараён мегирад,
аз давоми ҳамин сафари худ дар нақша дохил мекунад ки аз китобхонаи азамат ва бузургии императори рус Александри ду дидан мекунад ва дар ҳамин давра дар матбуоти русии подшоҳӣ дар газети Московские ведомости бо номи Кашгарский посланник и публичной библиотеки дар ҳамин ҷа дар бораи аз китобхонаи императори русии подшоҳӣ дидан кардани Торобхоҷа ибни Умархоҷа ба чоп расидааст ва дар ҳамин мақола баён мешавад ки Торобхоҷа аз беҳтарин дастнависҳои бои шарқ дидан мекунад ва аз нусхаи Қуръони карими замони ҳазрати Усмон ки аз ҷониби генерал-губернатори Туркистон фон Кауфман ва Абрамов аз Самарқанд ба Петербург яъне ба император тӯҳфа шуд, аз ҳамин дидан мекунад ва дар баробари ин аҷиби ҳамин аст ки беҳтарин шоҳасари безаволе ки имрӯз таърихро дунёро фатҳ намудааст аз шоҳномаи таърихи асри 15 ва аз Равзату Сафо ва аз чандин нусхаҳои хаттӣ дидан намуданаш дар ҳамин мақола чоп шудааст. яъне вақте ки омадан русо истило кардан ҳамаша бурдан ба онҷо, яъне гирифта бурдан. бисёре аз нусхаҳои хаттӣ бенед акай далер ин дар баробари кишваркушоиҳо имрӯз инҳо хеле мероси бои моддию маънавии мо бурдан. برای همین توروبخوجا در برابر چی طور که ما گفتیم مورخ، شاعر، خطاط، مصور یعنی مینیاتورنگار و رسام گوییم و کتابخانه خیلی و خیلی بوی داشت. یعنی توروبخانه خیلی بوی داشت و چی طور که از مورخ ورزیده گوییم اویغور برهان شهیدی نقل میکند که در سال 1898 از کتابخانه توروبخوجا وقتی توروبخوجا رو از حدود ترکستان شرقی به زادگاه به قویخند میاد زیاده از 2000 با کتاب با خودش به قویخند میارد تا که دسترسی منجورها و روزها نشود بلکه برای به زادگاه به شهر قویخند میارد تا که از همین کتاب های معتمد تاریخی و آثار شاعران ما مورخان ما عالمان و دانشمندان ما تا که آینده نفران باید سبق بهره‌ور شوند. یعنی این ملت نفران داشت که به عوض جانشون به عوض مالشون چقدر از فرهنگ از کتاب دفاع کردن که امروز با افتخار میایم در برابر اینا صحبت میکنیم، در برابر اینا حرف میزنیم و اینجاش برای ما باید الگو باشد، اینجاش برای ما آموزنده باشد. طوری که ما گفتیم در برابر همچون شاعر و مورخ بودنش توروبخوجا از سال 1865 تا سال 1870 در 16 فتوحات لشکرکشی یعقوب بیگ در صف پیش بود. جنگ در صف پیش بود و یکی از بزرگترین همین جنگ هایی که از جانب یعقوب بیگ که مشاور یعقوب بیگ بود و دفتردار یعقوب بیگ بود و یعقوب بیگ در تمام نقشه های استراتژی حربی و دولتداریش بیشتر به توروبخوجا ابن عمرخوجا تکیه میکرد و حتی هر ماه یعقوب بیگ به توروبخوجا لباسی زیبا تحفه میکرده است و همین لباس را توروبخوجا به بر کرده با افتخار پوشیده میگشته است و بینید که این دیپلمات و بینید این عکسی توروبخوجا ابن عمرخوجا که در سال 1873 در روزنامه همون وقتی چاپ شده است بینید در جامعه زیبا کمربند ساعت و حتی شمشیر زیبا هم دارد سیمای تاجیکی بینه چقدر و قدرتمند. دیگر این است که در همین زمان 12 سال دولتداری یعقوب بیگ و در مضافات یارکن حاکم تعیین شد، قاضی تعیین شد و بسیار در وظیفه های دیگر هم کار و فعالیت داشت. در سالهای 70 در نتیجه بین نفرایی که در سالهای آخر با یعقوب بیگ سوءقصد تشکیل کردند و بعداً یعقوب بیگ را زهر داده به هلاکت رسانیدند، یعنی 30 می سال 1877 روزی وفات یعقوب بیگ به دولت است
و بعدتر یعقوببک وقتی که وفات کرد تورابخوجا هم یکی از نزدیکترین نفرهایی که بود کلید دولت بود از دست که رفت در طول 1 سال در نتیجه مبارزه های داخلی و هجوم های پیاپی سینها با این جا سر شد. تورابخوجا در مدت 1 سال با همراهی بیقلیبک پسر یعقوببک مبارزه بود و بعداً با خوقند برگشت. یعنی 1 سال بعد مرگش مبارزه برد و بعداً با قسمت های گویم حدود ترکستان شرقی یا یعنی گویم دیگر نایستاده به طرف تاشکند آمد و سال 1878 وقتی که با ترکستان یعنی با تاشکند آمدن روسا راه ندادن و بعدا تورابخوجا با خود امپراتور روسیه الکساندر دو نامه نوشت با زبان روسی. نامه دست خود نوشته نامه که خود تورابخوجا با زبان روسی نوشته. یعنی دست خط خودش است. اینا ببینید میگه که کدام کامپیوتر امروزه چاپ کرده است. و ببینید که تورابخوجا نه بلکه یک زبان محلی را میدونست. تورابخوجا بیش از 7 زبان خارجی را میدونست. زبان فارسی، زبان ترکی، زبان روسی، فرانسوی، انگلیسی و حتی زبان اسپانی رو هم میدونست. یعنی دولت مرد بودن. دولت مرد این به معنای تو و ببینید که در هنگامی که درباره یعقوببک و تورابخوجا حرف میزنیم در یادنامه ها و نوشته های بزرگترین مورخان و دانشمندان همزمانش درباره اینها بهترین صفت ها و خصلت های آنها رو ذکر نمودند. یعنی ما فکت داریم، دلیل داریم از مثلا ببینید مثلا این کتابی که در دست من، این کتاب سال 1879 است. مؤلفش کروپاتکین دوم کشگریا و در همین کتاب در سال 1875 از جانب یعقوببک به طرف روسیه سفر کردن تورابخوجا ابن عمرخوجا ذکر یافته است. همچون یعنی این کتاب سرچشمه از همون دوره از همین دوره. و این دیگر همین است که در این کتاب دیگری که با نام ما داریم وستوشنی کیتایسکی ترکستان مؤلفش ریتر معلم انگلیس و در همین کتاب بهترین فعالیت و کارهای تورابخوجا و یعقوببک ذکر یافتند. خصوصا بهترین کاری که در همین کتاب ریتر من یافتم سال 1870 ارومچی را ضبط میکنم. هنگامی که اکنون ارومچی را ضبط میکنند لشکران نفرانی حربیان خسته بسیار مونده بعدن جنگ که گفتیم خیلی هم تلفات کلان میبیند در یک دیگه کلان غذا پخته میشد و تورابخوجا با یعقوببک میگوید که همین خوراکی بسیار هم به معنی لذتناکی بود. میگوید نه بلکه با ما میگه غذا را نه با این هم صفای خود بلکه با عمومی سربازا در یک دیگه خوراک خوریم. نه تورابخوجا که با همراه میگه سربازا خوراک خوریم. میگه هنگامی که ما با جنگ ها میرویم میگه در صف سربازا در پیش جنگ، یعنی خودم باید اول جنگ. و ببینید که در هنگامی که تورابخوجا ابن عمرخوجا گویا مشاور یعقوببک بود، اولی مراتبه با سپارش یعقوببک تورابخوجا قانون عسکر را مینویسد و سربازان در جنگ ها و فتوحات که اشتراک میکردن به آنها معاش داده میشد. و میگوید که در هنگامی که یعقوببک با چندین اصلاحات ها پیشنهاد میکنه، یکی میگه اصلاحات چی باید کنیم؟ میگه زمین میگه پانی زمین دولتی شود پورا در اختیار دولت گیرد. انداز میگه باید 5 مراتبه کم کرده شود به اهالی میگه. سیوم میگه ساخت غلامداری باید برهم داده شود. چهارم میگه تاجران ما در برابر دیگر تاجرانی که انگلیس و روس و خیتای و اروپایی به اینجا اومده آزاد سفر سودا و تجارت میکند، تاجران ما هم میگه در همین کشورهای با ما همسایه و همسایه چنین برابر حقوق باشند. و همین در 19 سفرهایی که گویم تورابخوجا به کشورها کرد همیشه تاکید میکرد که دولت‌های روسیه، خیتای، دیگر نفرات دولتی هفته را به طور رسمیت شناسند. زیرا این دولتی متمرکز بود
ки 1.5 миллион километри квадратиро ташкил медод аз 12 вилоят аз 5 вилоятҳои автономие ки ба давлати яқуббек инҳо хироҷ яъне гӯем андоз медоданд. ин шукӯҳу шаҳомати давлатдории ин бузургонро мо муаррихон донишмандони ояндае ки мо аз миллати худ тоҷик будани худ ифтихор мекунем, мо бояд ин нафароя барои ояндаҳо фарзандону набираҳо дигарои ҳамватанони мо худ бояд муаррифӣ кунем. имрӯз шахсиятҳои бузурги таърихии мо дар баробари кишвару ҳудудҳое ки имрӯз ишғол мекунанд, забт мекунанд, бузургони моро ҳам фатҳ карда истодаанд. пас ки мо агар инро дифоъ накунем, пас ки мекунад? бале. хуб ахтар дар фароварди суҳбат мехостам бигем ки поёни зиндагии Торобхоҷа ибн Умархоҷа чӣ буд? чаро ки бештари аз бинандаҳо шояд якумин бор ин номро мешунаванд ва якумин бор дар бораи чун як шахсият як барномаи васеъ ва бо ин қадар маълумотҳои ҷолиб рӯбарӯ мешаванд ва умедвор ҳастам ки рӯзноманони дигар бахши фарҳангии кишвар ва онҳое ки гӯё қалбашон барои ин фарҳангу барои ин кишвар месӯзад шояд мавудҳои нашр мекунанд, мақолаҳои нашр мекунанд. ва то мо ниёз дорем ки китобҳо дар ин замонаҳо нашр шаванд, махсусан дар бахши иқтисоде ки гуфтем ислоҳот кард, дар бахши андоз, дар бахши аскардорӣ, то мо битавонем бифаҳмем ки дар ин сарзамин он қадар ҳазор сол не 100 соли пеш ё 150 ё 200 соли пеш чӣ гузаштааст. хуб биёед охири зиндагии Торобхоҷаро бигем ва суҳбатамонро хулоса кунем. бахтовар Торобхоҷа баъд аз хотима ёфтани давлати ҳафтшаҳр вай ба ҳудуди осиёи марказӣ меояд ва муддате дар шаҳри Тошкан ва Хӯқан ва баъдан дар яке аз деҳаҳои назди Хӯқан иқомат мекунад ва дар солҳои охир дар аввалан мударрис, баъд қозӣ ва баъдан дар солҳои охири хеш ба навиштани асарҳо ва мероси бои худ, ашъори худро, девони худро тартиб медиҳад. чизе боқӣ мондааст аз ин мерос? аз Торобхоҷа китобе аст бо номи Таърихи бадавлатнома. яъне бо хати форсӣ аст, ин ба кирилӣ баргардона шудааст. Таърихи бадавлатномае ки бо хати насталиқ навишта шудааст. ин дасти худаш аст ба фикр ман. ин нусха дар дасти фарзандони худи пайвандони Торобхоҷа аст. дигарин яъне то ба имрӯз нашр нашудааст дар Тоҷикистон. дигар ин девони худи шоир аст. инам хати шикастаи насталиқ аст. насталиқ ва таърих дигар ба хати цириликан баргардон ва нашр нашудааст. ду китоб аллакай. ва аз Торобхоҷа як достоне аст бо номи достони Яқуббекнома аст ки ин бисёр бо хати зебо ва бо рангоранг нашр шудааст дар давраи худаш. ин миниатюраҳо гуфтед худашон кардан, миниатюраҳоро худ дасти худашон чӣ қадар зебо аст. ин китобон то имрӯз нашр нашудааст. ин нусхаро шумо аз ҷо дастарс кардед бахтовар? ин нусхаҳо асlan аз китобхонаҳои марказии Туркия, Санкт Петербург, Тошкан ва як маҷмӯи ашъори парокандаи ӯро мо дар китоб маркази мероси хатти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо намудем. ялакай се китоб. яъне ҳамин номае ки баъдан ба император навишт ин ҷавоб дод, яъне дар ҳудуди ин кишвар зиндагӣ кунад. ҷавоби мусбат буд. ҷавоби мусбат ба шахсияти дипломатӣ, шахси варзида, як одами шахси босаводу боқавӣ ирода будани Торобхоҷа Александри Дуҳам баҳои баланд додааст. ва як чизи муҳими дигаре ки аз Торобхоҷа ба мо боз боқӣ мондааст, ин дар солҳои зиёд яке аз абераҳои Торобхоҷа зиёд дар бораи ин бобояш маълумотҳо ҷамъ карданд ва аз мо хоҳиш карданд ки номи он касеро нагирем. маълуман дар собиқаи коришон 50 сол аст. дар Тоҷикистон? дар Тоҷикистон иқомат мекунанд. ҳамаи бисёри чизҳои мо ба кӯмаки он. чаро намехоҳанд ки номашон нагирем ва муаррифӣ шаванд? рӯзҳои наздик ки гуфтанд мо тасмим дорем як китоби калоне чоп мекунем, як филми мустанад ва барои бинанда ва тамошобинон менамоем. ва як чизи ҷолибе ки ба мо қисса карданду ба шоҳиди он гаштем, бобои мо гуфтанд аҳли китоб буданд ва ҳамеша дар шабҳоу бедорхобиҳо фақат Саъдиро, асарҳои Бӯстон ва Гулистони Саъдиро мутолиа мекарданд. ва дар соли ҳатто мегӯянд яъне дар ёдашон аст бобоашон он кас яъне аз модарашон шуниданд ки
замоне ки мегӯянд ба ҷустуҷӯи китобхони бобоӣ ман ҳатто олимои машҳури рус ҳам машғул шудам ва баъд дар ҳамин китоб соли 1904 ҳисоботи сафари академик Бартол ба Туркистон дар ҳамин ҷо дар саҳифаи охири ҳамин китоб менависад ки академик Бартол менависад ки манамина ҷо Торобхоҷа манам инҷа кашкарс метавонед шумо бинед вақте ки мегӯяд Торобхоҷа Бартол мегӯяд ки ман ба Қӯйқанд омадам ва баъдан дар Қӯйқанд овоза шуд ки як нафаре аст бо номи Торобхоҷа аҳли китоб аст ва ӯ дар шаҳри Марғилон зиндагӣ мекунад. Ту ҳатман бояд ин нафарро пайдо кунӣ ва бо китобхонӣ бои вай шинос шавӣ. Лекин Торобхоҷа баъди соли 1902 гуфтем вақте ки вафот кард баъд дар дасти китобхонааш фарзандош буд. Фарзандошам аҳли босавод буданд ва баъдан ходимои давлатӣ ба камол расиданд. Ва баъдан Торобхоҷа фарзандош дид ки китобхона аз тарафи шарқшиносон донишмандони рус Наливкин ва Малицкий ва дигарро мехоҳанд ки китобхона ба китобхонаи марказии Туркистон де ва ё розӣ нашуданд ва баъдан китобхонаро онҳо гирифтанд ба деҳаҳои кӯҳистонӣ кӯчиданд ва дар натиҷа Бартол афсӯс мехӯрад ки дар айёми зинда будани ҳамин нафар бо ин шахс ман аз наздик шинос мешудам ва аз китобхонааш маълумот мегирифтам ва дар солҳои 30-уми асри 20 китобхонаи бои Торобхоҷа қисман ба хок яксон шуд. хусусан фарзандону наздикони ӯро ки ба ҷурми ҳамчун миллатгаро душмани халқ миллатчии буржуазӣ эълон кардану қаторҳоро аз дами теғ болшевикои рус гузарониданд, яке аз фарзандони он кас ҳангоме ки аз Қӯйқанд аз убури дарёи Сирдарё мегузаштанд бо 4 ароба гӯё мегузаштанд, қисми китобҳои бои Торобхоҷа ба дарёи Сирдарё ғарқ мешад. афсӯс. ва баъдан қисми дигари китобҳоро фарзандаш дар минтақаи дар кӯҳҳо ва сағонаҳо ба ҷо мекунад ва қисми китоби дигарро дар болои бомҳо бароварда андова мекунад ва аз он қисми китобе ки ба дасти наздиконаш расидааст ҳамагӣ 14 аз Торобхоҷа ки ҳаминро бо як қалби ҷони азизи худашон нигоҳ медоранд. ман ташаккур мегӯям ба худи муаллима ба нафарое ки ҳамин китобҳоро дар тӯли қариб 100 сол зиёд ҳаминҳоро нигоҳ доштанд. ин китобҳо шояд ки аз худи Хитой рафта бошад, худи Русия рафта бошад. таърих аст ин китобҳо ҳар як кадоми таърих. Ташаккури зиёд бахтор, ман умедвор ҳастам ки дар ояндаи наздик дар Тоҷикистон мо як китоби ҷомеъ ва комил аз ин шахсият хоҳем дид ва барномаҳои зиёде дар ин мавзӯъ шояд матраҳ мешавад. мо дигар шахсияти таърихиамонро биомӯзем то бидонем ки дар минтақа чӣ гузаштааст ва аз ин тариқ дар бораи фарҳанг, тамаддун ва ҳувиятсозии миллат кор бигирем. бор дигар дорам бошам ки дар суҳбат бо мо буданд Бахтовар Темурзода ва мо атрофи шахсияти Торобхоҷа ибни Умархоҷа суҳбат кардем. ин барномаи Китобхон буд. фикр мекунам ин суҳбат барои шумо писанд омада бошад. то барнома оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худо ёру ёваратон. худоҳофиз.